nta kibazo karibu mama. Shofe, ibi bintu burimo gukora ni biki? Abanyabugo koko mu modoka yawe. Ariko mugabo uri mu biki sinze cyane yabagenzi tugende man tugende nduzuye. Oya nta mwanya bafite hano kwicaramo. Iyi myanya yose ndayishyura basi noneho urumva ndayishyura ariko nta ntimicare. Naenda tuende. Karibu mama karibu. Ariko uri mu biki wa mugabo mani wajoreka umuntu akikorera amafaranga ukareka ibintu byawe byo kwera atarata. Anataka kutia boga wa nini? Wa mugabo we watuje ukareka gushwana. Bari kumuvamuka. Mune ndi guhumeka ko bari kukubuzomoka kandi birahuri biri mu neza biramanutse. Mva nkubwire. Ndakumva. Ibi bintu murimo gukora. Muri guhemukira iwanyu. Gute? Bizarangira Seruganda isibanganye ku ikarita y'isi ni mu gukomeza kwemera abanyabugo gucaracarana wose. Akavuyo barimo gutera hano Iseruganda kazarangira kageze iwacu karangire kakwira kakare kose. Ibibazo turimo kugira muri no minsi na abanyabugo abanyabugo ko nagari abantu se izi senene ariko man nago tinyuse no kutuka abantu barimo no kukumva abo bantu barimo no kukumva nago tinyuse kubatuka anyumva se bantu zino bino bihwini ne umvuro emerwe wacu muhomoro ngo ngwikingo nta ukumva ngo nitukumva bandaye ubugira umuravuga ati ngo abanyamahanga wese uri uruwahe uzosigara nibirukana ngo bazirukana abanyamahanga usigare bazagusigura iki musajja obo bucyayi boyina kubanyabugo sikulimba nabe uwo cyangwa family yo nabo bajya tuko bange ahubwo wicare neza ukihanganira ukagenda